Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gilong ki jing penra nak terat ka kot ka kya, kabay day bat COVID-19, menta kasni khat khandai tarik u August 2004 hak khandri tarik ngile random testing hapo rilbong news pa iwe mi test live fra kilong positive news pa iwe hak khanyu tarik ngile random testing hapo mopat nyup khandai mi test mi khamyo paro kilong negative jalu para khat fra tarik Sispa sampai ngut ngites, khatra kilong positif. Sispa sampai. Apa mau peram? Khatra tarik. Sispa sampai ngites, nriu kilong positif. Umpling, lom ding met. Kanyu tarik ngites ngile random sampling. Sispa arpulai. Ngites paro kilong negatif belum seorang khandai kusau ngites hak tarik mendan belong positif kemud baro negatif Anjali khandai kulai ngites ngiyo ndre Pulis Bazar hak tarik sispa sau kusau ngites khamdan paro kilong negatif bentar simo hado live je Anjali arspa arpundreo niyo khandai ngut kibalong positif Cleo prapuar nites khandai ngut kilong positif Mot fran sispa safu fra nites niyo ngut kilong positif Dingai village arpulai ngites baro kilong negatif Pulis Bazar sispa pesan ngites lain yo positif dari break up jongka random mentak kat kumbangi yap lab igini kites mentak kani community spread hapo Shillong kamut ngiyat kata kalian kumalong mentak tambah ya ke statement ke badai ke banlong tikana halor kani ngin sa ai pada ndang ila ada bele contact tracing Garo Hills pada plain belt areas berkat kilaru ke hablang kitu kidai areas of concern ke ba ni tharai ba ke community spread kelasang badan om yang saya sisien ba kum kipa menta kini kikis pinpet hamat khan hayau do hakliyo ha Pulis Bazar kidan kikis ki belong positif ki bayat sedum seneng kini bang silia random testing ke bang isu khot iki bri orang ni nang tai te kad nungut ki belong asymptomatic ki belong positif ya kata ngimpat la bantip lemdang i test ya baro bat kata bang test ya baro kad bayar nginum la te sasisien kani galong jingkerpat ba ki protokol today ban bot perking bat sasisien nganong biang kamlong singan bat wat khen singan kisngi kimdei ki baba bat kawai kalong ba kat balahi wat nummi shabar klem don gijing don kam ki bakerki lani ki badan kam palat ba fidei ban mi bat lada mi shabaru ki mas bat ke physical distancing kita ki badang ki dei ban long hakmat jong fi barabor